sledeći prilog koji ćemo vidjeti. Sa nezvaničnih 200.000 abortusa godišnje Srbija se nalazi na 3. mestu u svetu, iza Rusije i Rumunije. Iako se planiranje porodice najbezbednije i najzdravije obavlja kontraceptivnim sredstvima, nedovoljna kultura dovodi do toga da se parovi pre odlučuju za abortus nego za kondom. Regionalno, najveći broj abortusa se obavi na jugu i u centralnoj Srbiji, gde svaka 3. žena bar jednom abortira, dok se u Vojvodini svaka 13. žena odlučila na ovaj korak. Porazna je brojka od 6.000 maloletnica godišnje koje se odlučuju za abortus. Razlozi za abortus su mnogobrojni. Zbog materijalnog stanja u zemlji, trebate kupovati veštačko mleko koje košta ne znam koliko sada 700 dinara, koje se vam traje 2-3 dana. Za razliku od Rimokatoličke crkve, Srpska pravoslavna crkva se ređe oglašava po ovom pitanju. Kada je Sveti Sinod 2000. godine umolio sveštenike da ne pričešćuju lekari i babice koji vrše abortus, saopštenje je dočekano na nož. Ipak, nakon abortusa mnoge žene utehu traže upravo u crkvi. Teški su to gresi, ubijanja svoje dece, počinje ruke da im drhte. U Kostolačkom manastiru Rukumija, otac Simeon u vreme posta gotovo svakodnevno ispoveda žene koja se abortirala. Ima jedna priča ovdje iz okoline jedne žene koja mi je sljedeće ispričala. Kaže, meni su se u snu javila 2 deteta. I to u uzrastu, jedna je imala, kaže, oko 18 godina, a druga je oko 17-18 godina. I pitali su me, kaže, da li ti nas poznaješ? Kaže, deco, ja vas ne poznajem, ta majka kaže. Pa kaže, pa ti, mi smo tvoji, kako nas ne poznaješ? Pa kaže, ja vas ne poznajem. Kaže, mi smo tvoji. I tako se taj stvar završio, ona se odmah probudila i prva misla je bila da je izvršila 2 abortusa, imala tačno pre toliko godina koliko su ova deca imala. Pa ja sam ispovedao žene koje nisu znale koliki je broj abortusa imale. Ja kažem da je to više od 10, kaže da je više od 10, da je više od 15, više od 20, više. Znači praktično ima žena koje su tako reći, znači svake godine kad pogledamo na tu njenu mogućnost rađanja, svake godine bile po jedno dete, možda i po 2 deteta. Pored hrišćanskih relikvija, otac Simeon u sebe drži figure fetusa, pokušavajući da tako pokaže ljudima da abortus ubija formirano biće. Ipak, za oprost čedomorstva, kako ga otac naziva, od žena traži da rode u sledećoj trudnoći. Potvrda pokajanja je rađanje. Znači, ako žena ima mogućnost da rađa, ako su to mlade žene koje su došle da se ispovede abortuse, znači, ja kažem, potvrda tvoga pokajanja je rađanje dece. Ipak, 5% žena u Srbiji neće moći da se pokaje, jer svaki 20. abortus za svoju posledicu ima sterilitet.